O le launga le suafa mamalu o le atunga tama le alo ma le ngangsa. Amene. Le amaua le matua le tusi. Sa fai tauina ma le whainge ngā fau. Korose mata upu mua mua. Fia whao ngā ina le whai poe wha, ma le whai poe lima, ma le whai poe ono. A wā ua whaalongo longo i mā ua i lo o tau whātua tua ia Yesu ke riso, ma lo o tau alofa i le au pa ia umalama. Ona o le whaamoe ua teu mo o tau i le langu. Ua o tau whaalongo longo i ai, ai maise i le upu o le mea moni ua i le tara le lei. O lo o iai iati o tau. E pei ona iai i le lalo langi umalava. O lo fua mai iai foi le fua. Fa pei ona whaia iati o tau foi. Taluna o tau whaalongo longo iai. Mai lore le iai, ma le whamaoni. E lofa tu noa o le atua. Pei e whaisina umi o le matua. Ai whaiona whaapupu i le manatu au tū. O le manatu wao o le waiaso nei. Ma le waiaso le la asau nei. I tauru watu i le aso lusu ma lima o le masina nei. Whai mai. O le whai taunga ma le tusi o Kolose. A o le manatu au tūra le nei aso. Fai mai le tusi whetau asa. Mausa li. Ma fua tere mai. Toa tele tangata o nei aso. Ua sa ili solo i nisi o tapo inga ma whaatua tuanga. Ai maise le matango fia o le poto. Wha le lalolangi nei. Mose whaamalia ina o mana onga whaaleanganga. Whaapea tonu ni whesiri o loa whea ngai makolose. O se a ai whaalei longa i a sia e titi, leo tā ua nena po o teki. O loo tusi ai Paulo i kerisiano oi Kolose. A o whare pui pui o ia i Roma. O se au lotu whaalea tā ua lea sa whawai ina i Pafara. Sa le ia sia fo i Paulo i ana malanga wha misionari. Lea la ua tusia iai le apostolo. O le tusia to Paulo i a Kolose. Ona ua ia mauti noa. Ua osu wha ia le wha vai o le wha atua tuanga wha kerisiano. I Kolose. Ua maua e Paulo tala. Le la whailo inga ma e Pafara. O le whaife au i le au lotu i Kolose. Sa alu watu e asi Paulo i le whale pui pui. Ma tā ua ai, ua lama tia le au kerisiano i Kolose. Ua lama tia i fo'i ma le tara le lei. O nei tangata, e le tali tonu, o Yesu o le to tonu ngā le mū lea, o le whaatua tuanga wha kerisiano. E le tali aina fo e nei tangata, o nā o Yesu le alo o le atua, nā te whaia le whao tātua le talia tangata le toi ngā muli mau. Ilo lato manatu, o Yesu, o nā o se tasi tangata pa ia, ua au maia le whao tanga.
o le tusi ato polo ia Kolose e whaasao le mea lea. E winga i le whaasino manga o Yesu. Whai mai le apostol. O Yesu e le o ia o se atua mai atua e tele. Ai wana o ia lava e tō tasi. O le atua wa aia. O le ulu matua o mea uma le fuafuanga. O ia o le ulu, o le au, o le tino atoa o le kalesia. O le pongai ma le autu o le ola. O le atoanga fo'i o mea uma. Ile mata upo e tolu le tusi lava lea. O lo au manato o Paulo. O le ola tuai. Ma le ola fou. O le avea ma Kerusiano. O se o langa ua suia. A fai o le ao o mea uma. Nono winga, a fai o Keruso o le ulu, o le ao o mea uma. Nono winga, ua toe tū mai le oti mo i tātou. Whapea foi o na aafia ai le tangata atoa. I le ola fou, e ola ai. O Paulo, o ia o se tangata saupito sili o na saua i tangata Kerisiano. Pei tae sali iua lea saua e whai matangata au pito sili o na alofa. Ina ua wala a wina o ia e whaima ave whe au. A Yesu inu ese. Sa whaalia i lona olanga ngā lue. Malona tau tua i le kalesia. Lona lofa whaamaoni i lona lii o Yesu Keriso. Ua suia lona tangata tuai i le tangata fou. Ina ua ia talia Keriso e whaima o ngā tonu o lona ola. Mai lea la asanga fōu ua iei Paulo. Ua vea i lea lofa e whaima ta i ala i ate ia. Ua ia matua a watu ai i lona ola. Ma losi. Ma londa ngā whatia. E tā la i ai le tala le lei. O le alofa tu noa o Yesu Keriso. I so se tangata. Ina mausali ma fua tele mai. Le ola whaatua o tangata. Nea la ua mafua ai ona whaafetai le apostolo. I Kerisiano o i Kolose. O i la tō ia o mau pēre tō vai. Whaatua i le ari. Whai upu le wha. Whai mai. Awa ua whaalongo i mā ua. I lo o tau whaatua i a Keriso Yesu. Ma lo o tau alofa i le aupa ia. E ma whai o na whaapean whai upu lea. Whaafatai tere Kolose. Awa ua whaalongo i mā ua ma Timoteo. I lo o tau whaatua i a Keriso Yesu. Ma lo o tau alofa i le aupa ia. Lua mea tā uare i. Whaatua ma le alofa. Lona lua o le whaafetai a apostolo i la whaatua i Efeso. Whai mai. Whaafetai Kolose. Ona o le whaamoe ua teu mo o tau i le langu. O ia whaafetai, ona ua mauti noa o le taunu unga lea o le au Kerisiano o i Kolose.
upu e fia wha mafa. Wha moi moi. Nona winga, o le wha tua tua, a lofa, wha moi moi, o le mata upu wha vai lea, o lo wha mafa e apostolo, i mata upu la sa tato wheta wina, e mo moli ai nana whaftai, i le au wha tua tua, o lo i kolosi. A whaina whawhetai polo i le au whaatua tua i kolosi. Nono winga, e au foi o na uwha ape atu, tato e kare sia. Whawhetai tato e kare sia i pole lua. I roto wola whaatua tua. Ua maafu ai o na le whaalongo longo ti ngā. I ro tato wala au wina, i so se whaiva. O lewa i mea lua, o le whaatua tua, ma le alofa. O tasira i mea toi. Whawhetai i le alofa, o le atua. Whawhetai i le tau anga le lei, ma tau alofa i le atua. Ma lona fina ngalo. Ona o le wha moe moe, ia ma whai no tato sao whanga atu, i lona mā loe whawawau. A wā o ma liu ma toe tū ke riso. Mo i tātou. Si o tātou tāna. Ua maea le ngaluenga sa e tuuina mai, le fola fola e rau ona. Ma le anganga mawalunga, ia ngā lue lua nganga i loto ma aio fina ngalo, ta oso ina ai, no mato e whainga malanga e nei tausana. No lawa swafa i sue lo ato li i mato whaola. Amen.